our generation. And many times we find our young people are ashamed of the gospel. Many times we find our young people are not, you can see they bold om te kan proclaim en te kan testify van Jesus en van wat Jesus gedoen het in hulle lewe nie. En dis hoekom die Here die movement kry om die jong mense weer bymekaar te bring, om die jong mense weer te revive, om die jong mense weer te equip, te empower, toe te rus for the work of ministry. Die Here rig die liggaam op to ensure that the saints, the young people, the youth are equipped for the work of ministry. I want you to look at the person next to you and say that we have work to do. Ons het werk. Jou pastor kan nie kom by die skool nie, maar jy is daar. Jou pastor kan nie jou workplace reach nie, maar jy is daar. Jou pastor kan nie jou neighbor reach of die vriend met wie jy speel nie, maar jy is daar. Van julle speel bal. Jou pastor kan nie jou teammates reach nie, maar jy is daar. Maar as jy nie die tools kry, dat beteken jy gaan by die regte plekke is, maar jy gaan nie impact maak nie. And we say no more. Ons gaan nie weer daai nie. Dis hoekom we call this a revival weekend, to ensure we revive you, we impact you, we give you something that you, as jy hier vanaf gaan, moet jy kan met iets van hier af gaan om iemand te gaan sê. Daar moet hy brand in jou business. Remember the woman at the well. Nou dat sy vir Jesus encounter, toe kan sy nie stil bly nie. Sy sê dat iemand gewoon moet. En dit is wat ons sê, as jy hier vanaf gaan, hier is jou reality, hier is jou impact van encounters. As jy hier vanaf gaan, dan iemand kan gaan sê, ons kan nie soos drie lewe nie, dan sê, Here, wat lewe, wat de werkelijkheid is. En dan sê dat jy ook moet kom en omkom ontmoet. But not only that, ons het nie net die gathering, die services nie. We also have equipping sessions, training sessions, teaching sessions. Hence, we have our first official School of the Prophets tomorrow morning. It's important that our young people need to be taught and trained when it comes to the things of God. So I want to encourage you even to come tomorrow as well. Tomorrow morning, tomorrow night. Ons gaan die Here lekker dien die weekend, man. Dink jy persoon laat jou sê, ons gaan die Here lekker dien. Welcome to Youth Arise 2026. Our first gathering. Come on, put your hands together. Give praise unto Jesus.